Sesiyathandaza rapela re ubobohle ra tsama sesiyathandaza ya rapela re a tsama uNkulunkulu ongahambi modimo naked. ya sa tsamayeng a sa ba No, uNkulunkulu ongahambi naked. modimo a sa tsamayeng a sa ba Uyembatha wa para kubhala amazulu. go ngwala magodimo Amazulu magodimo ayabhala a ngwala athi uyembatha a re wa para Agcoke. a buya apare Angiyazi bizwa a ke leyo se nto. bore e bitswa eng ntho Uyembatha wa apara Agcoke. apare Ake sebantini a di engaphathanga bathong a lutho. sa tshwara selo Ake sukulaba a phansi di go ba le engaphathanga fatshe a lutho. sa tshwara selo Wehlaye kulaba o theogela go ngenalutho. ba sena selo Kodwa ehla fela lento yena a tshwere selo ayobalanda a phansi. yobalanda ko tlase Abuye nabo. abuye le bona iBhayibheli lithi Bhayibheli iri uyandisa kufa uyandisa kufa ikhwepha Bana koyethileyo anyamileyo yena yena uyasandisa uyafufa ikhwepha sadifaka wemphethe uaperi umbetha amandla uaperi mali umbetha amandla uaperi mali ube wathi ukutheliswa into uNkulunkulu wabona mntu utheliswa king wakhuluma abantu bexoxa bodwa kina batho ba bolela ba nosi bakhuluma ngo-Israyeli ba bolela ka Israel bathi lo nkulunkulu wabo lo ba re modimo o bona o ukhona ukulwa kuphela khona fela uyakhona ukulwa o khona ho lwa fela kuphela fela ulwa le phansi ulwa a le kwa tlase ulwa le phansi ulwa kwa tlase ungamkhuphula ha o ka mo nnameletsa uthi aniye intabeni gore a re ya dithabeng uyahluleka wa pallwa lithi iBhayibheli e re Bhayibheleng wayizwa lento a uNkulunkulu utlwa taba eo modimo wamphatha amandla a apara mali no wamphatha a into apara ntho wamphatha into a apara ntho ngeza umuntu e ebhala etsang gore motho a ngwana athi uNkulunkulu a wayintaba modimo wa dithaba nalapha phansi kusesenguye lefatshe mo isale yena naphansi lefatshe naphezulu le modimo kusesenguye isale yena uyafohla uyashuta wehla o ngamandla theoga ka matla aye ey'ndaweni a ye ko dipoleng tse ezahlukahlukene fapafapaneng nasey'ntabeni ko dithabeng uyalwa uyalwa ko nasemgodini dikoding uyalwa uyalwa wayekhona monale teng Jesus amen yes. no iBhayibheli lithi Bhayibheli e re kuthathwe uDanyela o tsere Daniel wafaka emgodini a wengcwele tsentshwa mokoting wa ditao wehliswa a theoswa wayiswa a phansi iswa ko tlase bacabanga ukuthi ba kuphelile nagana gore ngayo. go fedile ka yena bangaselele Bengaselele. ba sa itukisetsa becabanga ukuthi ba uDanyela nagana gore Daniel uzoba imince meat o tlo ba mixed meat kodwa iBhayibheli lithi fela Bhayibheli e re wehla uJehova a theoga Jehova wavala imilomo a yengwenya tswalela melao ya ditao wayivala a e tswalela Jesus. wayivala tswalela phansi emgodini tlase mokoti bachallenja uDavid ba challenge David bachallenja uDavid ba challenge David uGoliath uchallenja Goliath o uIsrael challenge Israel uhamba o noDavid tsamaya le David lithi iBhayibheli e re Bhayibheleng umefika ha fihla uthola ukuthi o kry-a gore ukhipha o inhlamba ntsha matlhapa uGoliath Goliath uthuka impi o roga kaJehova ntwa ya Jehova uthi ume khona o re ha le teng nikena indoda eyodwa ya monna o mo-one kusho o uGoliath bolela Goliath wayona ngento o eyodwa sentse ka ntho e one wayona ngento a eyodwa senya ka ntho e one wathi ume khona a re ge a le teng akakhuphuka a namelele eze a la tle moo sizohlangana la ikokogana rena mo hayibo aibo leli e re Bhayibheli Bhayibheleng wakhuphuka a uDavid namelela Davida wakhuphuka a uDavid namelela Davida wakhuphuka a uDavid namelela Davida wakhuphuka a nendwayimani namela le twaimane wakhuphuka a nendwayimani namela le seraga bjaye wakhuphuka a nendwayimani namela le seragamane edonsa into yakhe goga ntho ya gae wakhuphuka o nendwayimani namela ka ntlo ya leli gae e Bhayibheli Bhayibheleng wahlehlela nyofana a boela morago wahlehlela a nyofana boela ka morago wadonsa indwayimani a yakhe goga seragamane Ah, Jesus
The rest is endless. The rest is the story. Wathonsa into yakhe beme phezulu umoya oyinkhwele wathwala itshe wahamba nalo wahamba nalo wayebunze likaGoliathi